musulman adam sportsmen boluş kerekpi? Jok, şart emes, biroq densoluğu çiң bolgan hareket kılış kerek, özün maşygyp karaş kerek. Oşoga girip alıp ömür boyu çurkap жүрүş şart emes. Biroq densoluğu çiң bolup maşygyp, oşol densoluğun karaş mildettүү. Antkeni hadiste aytılınat, küçtүү musulman küçsüz musulmanga karaganda Allah Taalaga jakыныраак. Ulak çapkandar, başkalar en zor nerse. Biroq ulak çapkanda barıp, ulakta kıra kılıp, jana ушундай чыгып кеткен азыр. Колунан тартып алып койсоң, аны жанындагы жан-жөкөрү келип, "Сен эмне тартып алдың?" уруп, андай уят болот андай нерсе. Тартип менен болуш керек. Футболдун тартиби бар, волейболдун тартиби, улакка келген табий тартип болуп кетти. Улакка бардыгы мафия менен барат. Аксакал ошо мафиянын чоңунан кетип алса, колунан тартып алып койсоң, күчтүү адам бар тартып койсо, келип коркутуп, камчы менен нукулап, өлтүрүп койгонго чейин барат. Арам ошенткени. Арам. Kolundan kese varsın, barmasa otursun yüğünde, katının canında. Aram o şu nerse. O şerde adam etmegen sözde sögünösün ulakta. Anday bu attı başka, çappa başka. Sögünbe. Aksakal ulakçılar durmatta. En jakşı sport. Attın tarbiyası, antkeni Peygamber aytat, Aleyhisselam aytat. Ayalın gönlünü alıp, makavat bolsun da ötkörgen uaktın. Atını tarbiyalap ötkörgen uaktın, boş uakt dep aytılınbaydı. Soğup bolot deydi. Biroq ошо сооп болгон десен арамга биздин кыргыз байлар алмаштырылган туура эмес. Айткыра балдарга, улакчы балдарыңарга барганда сөкпөсүн, башка кылбасын. Аерде күчтүн иши. Төргөсөң анда келип, катымга төргөтүп отуранда. Күч атасын тааныбайт ошо жерде. Тартип менен болуш керек. Уят эле болду, ушу биздин Жаллабат өрөн чынбы? Каерден улактан жаңжал биздин Жаллабаттан чыгат. Ölüp atkandagı bizde, başkasıdagı bizde, muştaşıp atkanı bizde, razborkası bizde, şarmanda ol. Talaslar jönüle çağıp atat, jakşınap tartip menen bol. Leylek jönüle çağıp atat, Jallabat ele bir bele olup ketti. Adaldı aramga çıgara turgan bolup kaldı.